Hagi kendir singi baladep, kaladon kajing tho basa priang ba uba James Im Yong, ula ajing mut syaka sorkar ba yaka jaka ba berat yaw raja Raghavanshi, Deiban bu Memorial Controversy. Halor kane, kibabun kim singo yahap, kabalapan longpat yaw uba James Im Yong, ban mi syakmat ban pensai paj ba, halor kane kajing tho, bat kajing ajing mut jungu syaka sorkar, mentak arpo santrik, jeliu arhajar arpo san. Cuti mengenai belas ni mo, apa Shillong Press Club dari Presiden kan, sepang kini ke clarification statement on Raja Memorial Controversy. Bakal along viral mata ngai gini sini asni. Tapi ni pun kau jeng sisa kadi ke cuti mengatau government ke first week na second week. Tinggal mau pada ke action ke sim hari ni sini. Kemudian kalau badan beli gini, kata asni beli kamu beli kesan-kesan kalau beli kan. Hadian dekat adik pada yang ngalengok kena kena bandang lebih confidential nama ba kadang-kadang pak government ke pat rai mo kena lihat kamu dua kami tak kamu ongu hati dan ceklau ni kini kijungi pada kira penjak buram dengan ngaling asyik tong musuh idea yang kata cakap mo at least belajar kat tu layak pelai ba perkhoi pertai dia kira apik kena kecalan nanti kijing sosi ke pebun aman giyeng mo tinggal perkat ada kadang kamu ketua memorial cakap hantu tekan kamu ke bus ke tourism kan yang Gibril ke senang untuk kalau penkira Gibril bawa nak tulis kin kuabit benpet hey tahu raja bu kacaka bu syabret tekal orang kerja tulis spot kan berong dengan syuk apra kan gelinti ben penimo dengan kemudian kata ka muslim berong men jak pun mereka stin oh dia udah hari kemudian kita jemput oh ngakum Christianity orang ba all the same yang kemudian kata racism gini katai tengok wan mereka muslim berkoi kemudian benar-benar kan dia pure individually be kemudian dia bapak ini parti ibarat kan na BJP ni ibarat kedatang nak museum jong apa dan jing senyum bangai i hadin pakat untuk jing jahat ditang ita yang suka pensai bang mo bagagot kadang-kadang pak government dia kemudian kali diken kat naga government kan kalau mau pun nam yang apa ya parti kan mo hadin mentah bagi bayabon bayar pendam tu kata bayar syak akum ta tambah ngam tip kan kata-kata sudah susi tambah cukup tip kata bagan jiksa kan ni kemenong bahawa hati dong tu ceklau pat poi si iru government dong pat tip itu bak pol dong pat poi iru tai gisti maupun kam bak pol dong dengan pak trui bak pol kan ban dokumen jau siam tika last tu letter bangai bak sokelet tak ada apa kamera jung CS tu letter bangai ngakelet ban mention i tengah stok na daga dokolom ga buram i kan kadi CS semua tengah tok dokolom nama it seems kadi na tu letter hi ka balik kumno beli di sekolah media kan tentang kita yang sekolah berpensyai bagi beri berkhoi ngam show bukan dan kejeng baklai bang benar in fact aku akan live ya ka tourism kemen omo bagi beri nam tu kisnong kita berkhoi kini nong kan long ke tourist spot untuk and please kendan ke kenja warning kenja safety berkhoi kin mention tu tu berkhoi bangin yo kan penbahagian tentang kita yang sekolah ben beri bisa lu Hadin bala li kene ka yu ngai iru ba kladon ke statement ba ka jing pemi kubur dengan HLC ka ikut kami sebagai HLC tu beli udah ke view jokuhi yang amdi hi bukan dam dengan kata-kata beli uspeni ba ya si ba kubur bagi lain support kau ka national party a kim dan favor ke kom long jongki kan de ketua iman beli ki kwa benlong abit kalau nak politics ketua de kini pada ke jumut tengah kam dan politics e ka ditang ka siap ke koi mengasukwa ben contribute yo raja yang kata jing o juku mo kajing sha bom juku license tri nakli kajing linear tu kajing brand na trai kasnam ko ot mo na sumut do yo desi kala bende kenja memorial la kadon ka bot kan yo nong kachaka kan tangitai nei ge channel C bagi tho kom tu tengah i ba ki tho lo ni boro khai i kini kita yang i boro khai ki NCP ki TMC ki BJP mo ya bot khai ki kandam tu mo bi ong ba yo desi ba yo don ketilang ba ke Delhi हमने kom tai tikim long favor kan imat ki kwa betang bagandan betang original party kan tikom mga chikwa mun kan mau ba pek modi ru ko mun chuong la le bai ke India ya ka pathai boro ko mo ngam thai ba pin yo kondam tan lo kata ro athai kam long fe kin ko mun chuong pek khao ni yo ko ung yo ki yeng ki bodok ki to la ta ka jingle ko mole modi ka thai pala gandhi ji ru kham le ko mole modi ko mun chuong mo de bu kondam tan ni boro khai asu kam dei kan amang di ki Indian ni de Hindi tiki beliau bodi na kawai kacaka na Pakistani na kita kari beli kawan mo yuan pe ya kemari yang beli haka jing yu pada mo ke di jana untuk ban long tan too much lu matrai perkat di bisa ke beli balai start mata berkhoi mo ngate squat tang ita yang mencuang ba ngate asem kam tan jumpa kelai makan bodoh kadang-kadang government dia kadang-kadang government ni raja dia di tang
Oh. Oh. Kamu ngasih mudah ngasih orang di sebuah hari itu ada jago tu disusi apa kerap berapa ngatai tu lah kita kini ni kalau dua orang berdua itu macam umum macam senai apa kan yang si kalau apa belum nak kerja memorial yang tu yang penbuat aku mikir jajingkan mau ni iu akan juga cakap nanti kahiyang kasam kita kata mo saya kasam kita di terteri oleh Asia mikir di mana kata lamtip menuhi belum kuat begini i kata cakap yang bagi oleh Asia negeri yang jungkit sam jungkit makin kuat mempek kan dia kata cakap akan long sisa nanti kan dan ni kejeng angot jam hidu tinggal ngasuh peni tak ganti ke ngasuh yo kamu lamtip ngasuh yo kata idea tinggal super card oleh Asia kalau ke kencan curi spot kan kamu tahu mengatari bagi beri hi bukan aku percaya mi baru kai kin kuat abai mempek ai kata cakap raja uyang buksa brand Ketika jeng aji mut pergi kedai kena trek pak. Kini ketika tadi first week last week ye kom tu hi adin bandam masuk nek yang raja adin kedek sini nanti kita kuat ke salam 4 serenda dah. Sekolah ibadah kerja dong raja kan gentil kan kam juga kai penting ring kum ke sorai lah ada kami bagi cakap di paunam ha di paunam kam hari kita rokai itu belum pi pada kim snow ba ling ba kerja yang raja kan gentil. Kalau bagi itu sport tu kom. Itu sport bagi nanti itu cakap ni. Usah berat itu cakap yang saya ingin julek itu res. Itu cakap abi. Itu cakap lah penong jingo nong yang kita tradisional orang tu kan. Fisko ga ka sorai kadang dong kam yang kata kan. Kata beliau ki kuat pendek kong untuk tulis kata cakap usah berat kan. Long kena kali kai kan. Kita beliau klik pek kena kali kai. Ketua kali kasim history beli. Ini no ati beliau klik pek kan. Kamu nak jadi sendiri kata anak sudah tak kata human heart kamu.